Assalomualaikum dostlar. Sizden birga The Lord Games. Bugün dostlar, Sample 3'te Assassin'nin 2. bölümünü çıkarttım bolam dostlar. Ardama подписаться etip, лайктарыңызды, комменттерге қалып ал достlar. Biz бастаймыз да играть. Dostlar. Так, dostlar bizning günlerimiz oldu mu? Olmadı dostlar. Dostlar. Bir sonra так basalım. Uçuları. Dostlar yo-moyo, mende ne XP'de var. Dostlar like'larınızı basınızlar dostlar. Разоблачен агент защиты человека с портфелем. Разоблачен один из наших тайных агентов, но он об этом еще не знает. У него в красном портфеле секретная информация, и его нужно защитить. О, достар, кетті. Герой дня, мне. Ne dostlar, like'larınızı basınızlar. Dostlar, bugün işte enerjim bitip kaldı. Вдохновленный телевизором. Вдохновленный телевизором. Убейте Эйзенберга и его телохранителей. Вальтер Эйзенберг, бывший учитель химии, а теперь наркобарон. Никогда не ходить без телохранителей. Не кидайте их всех. Как хозяин Чур. Anam ne? Ay dostlar. Ay dostlar. Kaçta mı? Hala. Yo dostlar. Oy ne tarafı? Dostlar gitti mi? Ağzım çıkarış получается. Ne dostlar? Like'larınızı başlayınız. Dostlar kişinize bakın çıkaray. Ne oldu? Sizin bunları bilmiyorum. Так законченная карта устал, когда законченная нужно либо купить, либо подождать покойно. Так достар, өкінішке қарай бітіп қалды енді. Dostlar, өкінішке қарай бітіп қалды.
жалғасын енді энергия толтырғанда енді түсіреміз жалғасын. Достар, енді кешіресіздер мені. Ыңғайсыз жағдай болып қалды енді достар. Немене? Мен түсінбедім достар. Бұл не болған достар? Жады энергия толып тұрды е? Енді қараңыздар. Сынар есене. Қызық достар. Ал достар, сіздермен болған мен The Lord Games. Арнама жазылып подписаться етіңіздер. Мен комментарий сіздермен болған The Lord Games жалғасын күтесіздер.